Ndeysaan assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe rendaɓe gurnam on calminama lawol gongol mi arana on to yewtere raɓɓere walla yewtere raɓɓinde nde juutani wannode hakkude yummirawo e ɓiɗɗo nawlum. waɗi ɓiɗɗo goto gonnoɗo e galle nene makko sanki wondi ko yayirawo makko goɗɗo bammakko ko rewɓe ɗiɗo jogino. on noon jogorimo gurdam cattuɗam sattini gueɗe makko ha satti wallanimo e jangde makko wallanimo e aduna makko wallanimo e hayde sengo woto yiɗi tan ko tampindemo waktu kala. ƴetti sukaɓe makko ɓe fawi he dow makko. on debbo mo wondi ko ñaarel bam makko on ne jogi sukaɓe mais mo waɗana sukaɓe ko kala baba on ene waɗana sukaɓe ɓen ɗon ko kala kono eɓe cagginori oya suka ha ɓurti saabu yaye makko sankima wonde no jinnaɗo makko debbo wurani o wurde mabɓe gurdam musɗam watti soɓe defti bottari ɓe joɗɗini sukaɓe ne ñaama yumma o sertata e haalde oya namo wiya ɗe longema mawɗe nokkata ko yuppa fof ñaama ɗum a liggota ko haydara a nafata haydara o tampinimo dal ha o tampi. so sukaɓe pini poti janggoyde o fewna sukaɓe makko ɓe lotaɓe ha laaɓa worna ɓe comci ɓe totta o nawaɓe ɓe janggoya oya suka o wona he liggindemo liggeyaji goɗɗi o nelamo ha on jangde makko boni kontinani wa janggude. Allah waɗi nde o fuɗɗi mawnude seeɗa ɗum ɗon muusimo ha ɓurti nde baba makko ne wallanimo wongol he galle he natti weɓandemo saabu ko tegete koye galle he o hattanani ɗum. o yalti galle o yeehi o wonoyi galle mammakko mo jaaha marché mo janggoya commerce mo ton ƴetta bagasuji e yimɓe mo yeeya mo adda mo werta ha Allah wallimo o mawni hen o wawi commerce ko jagui o udditi magasin mawɗo mo hen liggo ɓe sukaɓe ne continue jangde jangi ha ɓeya gacci ɓeya keɓ naftani hoore mabɓe haydara e jangde kanko Allah waɗi o janggani kono o woni commerce mawɗo. waɗi ñalgu e ñalɗi o ƴetti oto o charge hen camion maaro ha heewi o naɓani on yayirawo makko tampinannoɗo mo on ñaarel bam makko tampinannoɗo mo on woni ponnoɗo mo wallude ko on leptimo e aduna makko foof kono no wayno ko len lepte hanki hecci hanki ko ɗen pewni aduna makko hande. o ari ha o gaari e damal galle he o salmini ɓe calmiti o jippini maaro koye galle he foof o wi ko kamɓe o addani ɗum ɗon. on yummirawo laarimo ha ɓooyi o wimo a jarama ka neɗɗo moƴƴo ko ni tan mbawɗa a teftaki kam haydara koko mawni tan mbatta koko moƴƴi tan mbaɗɗa. waaji o laarimo ha ɓooyi wi ko waɗɗi kam tan banmi kono aduna ko ni borom longue mawɗe nokkata ko famɗi borom longue mawɗe sono waɗa teddugal ne waɗata seesa borom longue mawɗe koko heewi tan watta. suka o tourni joli e oto he fokkiti rutti yummirawo o nimsi ko suka o ko haalimo ko muusimo o jooɗi ɗon mo woya. bandiraɓe mbatten hakkil ko jagui ne waɗi worɓe ɓe gandantuma hoorema hande nahe nder men so ɓe gondi e debbo ha o wonatani ɗon kala ko acci caggal makko so Allah ɓurani ɓe wallude goɗɗo so ari e galle he ne tampinat ɓen ɗon tan. an debbo mo gaduɗa e galle mo jiɗɗa Allah waɗi onon gurduno gurdam koko gasata ko maayowo ka maayowo hay sukaɓe ko maayoɓe hay mo wona ɓen ɗon ko maayoɓe. Allah waɗi ko ɓuri kanko o ardimama andi ko juuti foof ko an tawoyta mo wona kanko arta tawma
donc fewju pewna caggal makko ha feewa. Sukaɓe ɓe gandantuma hoore ma o acciɓe e juuɗe makko, sukaɓe makko sa waɗaniɓe, sa fewniɓe ko an foti fewnude, sa fewnani ɓe ko an foti fewnude. Sa rewdoyima to debbo goɗɗo ne addi a tegi e dow maɓɓe, a sikki ko ndam hema, a juumi bandam ko lebte hema. Debbo wota ɓuranma ɓesgu ma, surtout ngo gandantuma hoore ma aɗa wonduno e maɓɓe hanki hecci hanki haade haydara, ha on jibinanima ɓeeɗo. Ko satti fof ɓay o yehite ka jahowo fewju, janggo e jaam so on kawroyi kam ta haydara ko nimsata ala hakkude ma e makko walla a hawrata e makko aɗa turo. Wat ko waɗɗi ko e ɓesgu ma. Debbo garɗo one wota ƴettumo tega e ɓesgu ma. So ƴetti hoore makko o tegi e ɓesgu ma, o fotiɓe toppitade, o jagui kanko fotiɓe toppite, o toppitiɓe alhamdulillah jarnumo. So waɗi ko wona ɗum o wimo waɗa goɗɗum ko wona noon hibbinmo, kollamo ko ɗum ɗo foti wat, saabu ko an halfi sukaɓe, an halfimo. Donc so laari ko weeli sukaɓe o jaggi hen ɓeydade welde, so laari ko metti sukaɓe mo ɗum waɗa a wallimo hen, a waɗi ko waɗɗakimo. donc ɗum woni ko ɓeydannomi ɗo e yewtere he. Mi salmina on, mi juuro on, mi ñagano on du'aw ne kadi mi ñaago on du'aw ɗo he Yewende TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.